isono sabantu kuqhuma phenduka yaphendukela abafazi namanye amadoda eJerusalema umsokhanya. Bese sakubala lokuhle lokulaphayana. Siyabingelela mphakathi wonke, siyabingelela sizwe sa South Africa. Sibingelela bodokotela, sibingelela izinyanga, sibingelela abathandazi ababelethisi. Sibingelela wonke umuntu Nkosi yami lophathe emakhambi. Abafundisi ababhishophi, nonke siyanibingelela. Umvuka Manzini lo, Mvuka Zungu. Sibonga ke kuvakashelwa igadi izulu media namhla la eMachisini. Ngenzazi kwasesibhedlela phezulu komsebenzi lesiwusebenzako wabantu abadala la usesigodlweni la sisebenzela khona. Njengoba nibona nje emphakathi wakithi Nkosi yami bayasizakala abantu konke labakudingako bayakuthola la ekhaya. Izigulo la ekhaya ngisho izimbiza zikhona ngoba into ebaluleke kakhulu ukuthi umuntu asinde, ukuthi umlaphe aphile. Lokunye ke nalokuningi nalokunjani siye sikwenze sesixoxisana ngokuba kwezinkinga zabantu kazifani. Ungasho ukuthi namhlanje nakunje uthola ukuthi inkinga lekuphethe inkulu ayidingi lento oyishoyo. Kodwa inkinga lekhona ifanele ukuthi wena kuhlale phansi kulungiswe ngoba ungathola ukuthi inkinga isesizukulwaneni sesizukulwane. Into leyonakala kokhokho nakomkhulu kanjalo. Ake simbingele ubaba Manzini. Yebo siyaphila baba uNcobo, siyaphila kakhulu mkhulu, njani nini? Hayi kuyancengeka kufana kukho kubi. Siyabonga kakhulu baba. Sibonga nokuthi nisivakashele la ekhaya. Nini bakagadi izulu media. Namhla nizosibona la eMachisini kanti siyathokoza. Impela sibonge. Mangaze kuthiwa ngiyabuza njena iziphi izifo eziningi ubaba Manzini mhlambe angakwazi ukulapha ngazo abantu baphile? Sibonga muhle kakhulu lo mbuzo wakho baba. Siyabonga gadi izulu. Izifo leziningi la ekhaya siyazenza. Ikakhulukazi ngiqale nje nasikhuluma ngezifo, isifo sekuwa la ekhaya siyasilapha. Umuntu ohlushwa izinyawo la ekhaya siyamsiza. Umuntu ohlushwa ngama-ulcer la ekhaya siyamsiza. Umeqo la ekhaya siyamsiza. Izibhobo, ikhanda elingapheli. Ngeke ngize ngibale ngikuqede kodwa nje izinto eziningi la ekhaya siyasenza. Shuthi kuningi kakhulu. Kakhulu. Okay, makuthiwa mhlambe ke umuntu ufisa ukuzohlola kumele alungise yini ngoba phela kwezinye indawo kuyenzeka kuthiwa aphathe ikhandlela nani kunokuhlola futhi ukuthi kona kuyaye kube into engakanani. Impela baba siyakubonga lokho. Kuhlola la ekhaya kuye kube u200. Kuye kube u200 uphatha ikhandlela elimhlophe no200 rand wakho. Bese siyahlola ke la ekhaya ukuthi impela izinto zakho zikanjani. Yini nani lofanele uyilungise kanjani ukuze ukwazi ukuthi kuphume isisombululo ngoba nasizoxoxa kuyenzeka sixoxe nase kufanele ukuthi sisizane kungasenzeki ngalendlela ekufanele kwenze ngayo. Kani uma sesikwazile ukuthi sikhuleke sicele kubantu abadala siyakwazi ukuthi uzosizakala ngani ngoba inhlanhla lenkulu kuye kuvele ukuthi uzosizakala kanjani kunokuthi ngenze ngendlela engiqabanga ngayo nangendlela engazi ngayo. Okay, kuyezwakala. Ukuhlola lokho kwasefonini ubaba Manzini niyakwenza? Ngiyakwenza kakhulu lokho kuhlola ngoba vele kuyenzeka uthola ukuthi uzofonelwa umuntu mhlawumbe use-Cape Town noma mhlawumbe use-East London or use-Goli. Lowo muntu lo unenkinga but ukuthi manje so ufuna usizo but ufuna umhlolele ukuthi hayi inkinga yakhe yini ukuze lo muntu asizakale noma ke lowo muntu lo yasaya kumuntu but sonayo iclue ukuthi yini inkinga yakhe ngoba mhlawumbe lowo muntu loyo usolunqinqa ibhedlela akasizakali kani inkinga isezidalweni noma inkinga isekuthakathweni. Kufanele ukuthi lo muntu loyo ucala umlahlise noma umgeze umenzeleni ukuze lo muntu loyo izilunga izinto zakhe ngoba kuyenzeka mhlawumbe lowo muntu loyo umeme isilwane, leso silwane leso asikwazi ukuthi lo muntu loyo angasinda noma angaphumelela kuleyo nkinga lemphethe ngoba manje awukaze lo muntu umlahlise noma umgeze. Okay, kuyezwakala. Omunye umbuzo esingawubuza isikhathini sabantu abaningi emakhaya banokuhlushwa izinto kuyaye kunganakekeki.
thola ukuthi omunye uzozwa kukhala inokho esicabheni, omunye ezwe kukhona into ehlwanyela inhlabathi phezu kwendlu, omunye kuzozwa into eshaya uthayela. Ngolwazi lakho onalo nangesipiliyoni sakho osunaso sobunyanga, lokho kungakuchaza ukuthi kuyinto kanjani, yini ekumele abantu bayenze ukuze basizakale, noma yini ekumele yenziwe ukuze lonto isuke noma iphele. Siyabonga baba, sibonga kakhulu mkhulu. Sibonga kakhulu khehla lami. Lokho mkhulu lokubuzako. Ikakhulukazi kusuke kuyisipokwe leso. Njoba kusuke kuyisipokwe kuyenzeka bavusa umuntu emangcwabeni. Abuye lo muntu lo azosebenza la ekhaya asebenze kabi njengokuthi asangayenzakele emikhiba ukuthi kubebeze impumelelo kubebeze ini la ekhaya wafake leyo nhlabathi phezukwendla afake omunye athi uphaka ukudla kwakhe akuthole sekugcwele inhlabathi. Omunye umuntu athi hayi khona la ekhaya kangilali kunangithi ngiyalala nje kunomuntu engivele ngombone nje isithunzi somuntu sesime phambi kwami. Isipoki leso uvusa umuntu emangcwabeni bahamba basebenze ngenhlabathi yengcwaba baze bayifaka phakathi kwelikhaya. Manje ke lento besiyavuka ngoba phela lento izele kuzosebenza izele ngakuzohlala. Manje ka leyo nto leyo kufanele ukuthi nenixoshe leso sipoko ngoba kuyenzeka leso sipoko kusifaka lapha ekhaya kube nalokuthi kufakwe into kuthunyelwe izilwane kwangena kwaba nomuthi ekugcineni leyo kuthiwa ukumbulula. Kuthiwa khipha leyo nto leyo ukuze ukwazi ukuthi usizakale noma uphile ngoba manje ufuna umbulule lento levukako la ekhaya ngoba uzofika ngentelezi wenze ukuthi wena ubulala umuthi noma uthi wena uyaphuphisa. Ukuphuphisa kusho ukuthi kusasa izophupha manje kodwa lento izovuka ngoba phela ayikezenzi yona yenziwe umuntu. Okay, kuyezwakala. Umbulula-ke yena ubaba Manzini uyakwenza, mhlampe makuthiwa-ke uyakwenza, kuyaye kube into engakanani kona? Hayi ungibulula la ekhaya siyakwenza mkhulu nangabe kubonakala ukuthi kukhona into efuna imbululo kwakho kodwa ngeke zimbulule into kungekho into ebonakala ukuthi kufanele ukuthi imbulule. Cha kumbulula la ekhaya mkhulu nabe siyombululela kuye kube 1.5 kushiyane ke mkhulu ukuthi kulo 1.5 sizombulula into kanjani. Ngeke uzusukele isipokwe nje uthi uyosukela uMamlambo ngo1.5 kuyashiyana mkhulu kodwa lokusalako nje la ekhaya kuqala ukumbululela kuba 1.5. Omunye umbuzo besifisa ukuba nawo ubaba Manzini ukuthi mhlampe umuntu mezama ukusebenzisa imithi, ithola ukuthi imithi ayimsebenzeli ahamba ebantwini athi uyohlola or afike angalitholi usizo nakhona, lokho ngabe yini imbangela yakhona? Mkhulu Nkosi yami ngiyakubonga lokho. Baningi mkhulu basho ukuthi hayi uyasebenza izinto azimsebenzele, uyasebenza izinto yazenza zenzeke. Imbangela lapho mkhulu kusuke ukuthi mkhulu lowo muntu loyo uthola ukuthi lowo muntu wavalwa. Vele wavalwa ukuthi izinto zakhe zingenzeke. Manje ngaleyo ndlela leyo ukuthi wavalwa lowo muntu lo ufuna lo muntu lo ukuthi acale ahlolwe kucala ukuthi yini lele emvalile. Mhlawumbe bamsebenza ngelithambo lenja, mhlawumbe bamsebenza ngesipokwe, mhlawumbe bamsebenza ngesiduli, mhlawumbe bamsebenza ngelithuna. Lowo muntu lo ukuthi into yakhe ibe mnyama. Lowo muntu lo kuyadinga ke mkhulu ukuthi uhlale phansi umhlolele ukuthi yini lele banga ukuthi nakathi uthinta izinto zingenzeke ngoba omunye kuyenzeka ufike umnikeze iswasho or umnikeze umuthi uma wathi yafika lento leyo athi uyayisebenzisa ngakusasa nakathi uyasathi uyophalaza ngalowo umuthi wakhe awuthole sewungazi ukuthi kukhona into eyuphalazele noma kukhona into leseyenzekile kuwo. Lo munye azathole ngisho mhlawumbe ekugqumukela esilwane angazi ukuthi isilwane ndini bese siqhamuka singenaphi mhlawumbe lelo xoxa. Kuyenzeka ke mkhulu uthole ukuthi lowo muntu loyo wasetshezwa manje akasakhona ukusizakala kodwa manje ufuna uthole ukuthi yini labamsebenza ngalo muntu kuze ukwazi ufika le nto leyo bese lo muntu loyo soyakwazi ukusizakala ngoba manje njengoba solakhala athi mina ngiyahamba angisizakali. Hayi thola ukuthi yini labamsebenza ngalo muntu ususe leyo nto leyo emveni kwaloko naso ilahlisile le nto leyo emzimbeni wakhe noma naso ivalile leyo nto leyo kulomzimbeni wakhe bese ke lo muntu soyaqala uyamsiza uzophumelela leyo muntu. Okay, kuyezwakala. Omunye uthanda ukugxila kakhulu ey'ntweni zasemsamo. Nede kwesinye isikhathi kunokwenzeka ukuthi umuntu afike mhlampe ezokwenza umsebenzi noma enze umsebenzi, awenze umsebenzi emsamo, ashise impepho, enze zonke izinto zakhe kube kuhle, kodwa emva kwalokho ekuhambeni kwesikhathi kuthiwe umsebenzi kawuphumelelanga. Ngabe mhlambe yini into eyenza into ey'kanjalo? Kuyenzeka mkhulu ngokuthi into ngalesinye isikhathi kuye kufanele ukuthi uma wenza umsebenzi noma na uzokwenza umsebenzi uqala uhlole kucala ukuthi azikho yini ingcinamba longadibana nazo noma lezi ngakuvimba phezulu kwalowo msebenzi lothi ufuna ukwenza mkhulu. Ngoba kuyenzeka mkhulu ukuthi usuhlelile kwenza umsebenzi uthole ukuthi kukhona inyawo lemfene lesolikhona leselizophazamisa leyo nto leyo.
ngoba uzothi na uthi uyenza kuthiwa kwenzekanga, kuthiwa uthi uyenza kuthiwa kwenzekanga kani kukhona linyawo lemfene leli bese lihamba phambili. Kungako ngalesinye isikhathi kufanele ukuthi bese uyahlola bese kuba nezinto loyisebenzisako before wenza umsebenzi, ngoba la kuhamba kube nezimfamona lezingathandi ukuthi izinto zenze kahle, kodwa ke egcineni wena wenze uthole ukuthi abantu sebayashayana bayalimazana labanye benza ini. Ngani uthi wena wenza umsebenzi? Ngoba uthe kulento ihlela lento yokuthi wena wenzela abantu abadala, kwabe sekuvela into kanje bese kuthiwa hayi abantu abadala abavumanga noma kwenze kanje, kanti kukhona umuntu loso twiste isidalwa noma loso twiste idlozi ukuthi lento lothi uyayenza ayibuye manje ibe bumnyama ingabi iqonda. Okay, kuyezwakala ngoba-ke sayona le ethinta into ezomsamo le yenhlambuluko yabantu abangasekho ilungiswa kanjani yona, ngoba kunokwenzeka omunye emindenini eminingi omunye akhala Yebo Nkosi ngokuthi Msindisi. kudingeka kwenziwe inhlambuluko yabantu abangasekho. Ithanda ukujula leyo mkhulu, ithanda ukujula kakhulu, ithanda ukujula. Leyo mkhulu idinga ukuthi nase sihleli phansi sikwazi ukuthi siyixoxe, ngoba mkhulu kukhona la kudinga khona ukuthi kulabo bantu abangasekho uthathe laba bantu laba bala ekhaya abaphilako, Ehe. kube yibona lozobahlalisa phansi, ukhulumisane nabo Mm. abazi kanconyana ngaleyo mlando yokuthi mhlawumbe la ekhaya kwaye kwenzekalani. Noma bangasazi konke kodwa abazi ukuthi mhlawumbe la ekhaya kwenzeka ukuthi ugogo nomkhulu noma kubaba nomana kuthiwa basekho, kwenzeka ukuthi kwagcina kungakabi nakuzwana noma kungabi nakubona ngasolinye. Emveni kwalokho ke mkhulu bese sekuyahanjwa kulungiswa leyo nto bese uyabakhipha labantu la ekhaya, ngoba emveni kwaloko naso wenza inhlambuluko mkhulu ngeke uyenzele endlini yangasendla, kufuna ucale ukuthi labo bantu labo uyoyenzela ngaphandle babuye lana senizophetha inkulumo, ngoba manje benenza inhlambuluko yalaba bantu bebangasekho. Kuhanjwe kuze kuyofikwa endaweni engumfula lapho la leyofika nenze khona yonke leyo nto, niyigeze leyo nto, leya nsila liyayikhona la emndenini, ngoba manje leyo nsila la ngabe ningayigeze futhi ningahlambuluki ningaxolelelani, leyo nsila vele izochubeka esizukulwane nesizukulwane, gcine ukuthi le ingane niyizalako abazukulu abomshana bangezwani ningasangenelani sizathu anikayigezi leya nhlambuluko nayikhuluma. Kanti futhi uma nenza inhlambuluko kuba into lebalulekile ukuthi nenza inhlambuluko ngalokungaphakathi, ungayenzi uthi wenza inhlambuluko kani ugcina iqala ukuthi wena leyo nto leyo usoyenzile mkhulu. Ehe. Hayi, kuyezwakala. Okunye okunokwenzeka kwenzeka kanjani ukuthi ngoba abantu benza izinto ngendlela ezingafani, umuntu uyangcwatshwa yini nale hlahla leli abalibiza ngomlahlankosi leli lokulanda umuntu osengasekho? Cha mkhulu, lapho mkhulu lelo hlahla alincwatshwa ngalokusemthethweni. Lelo hlahla lelo liye lithathwe liyohloma emsamo nase basuke emangcwabeni. Ehe. Ngoba lowo muntu loyo njengoba lithi nimlandile seniyafika la niyamncwaba, njengoba niseniceda kumfaka phansi nithatha lelo hlahla, njengoba leli hlahla lisuke lihleli la liphethwe umuntu. Emveni kwaloko nasangenile liyalunguziswa la ethuneni lalowo muntu. Uma sekuqediwe ukungcwatshwa bese liyahamba lithuna liya endlini yangasendla la ekhaya noma endlini yakagogo, lapho la kungikhona nithethela khona abantu abadala noma indlu yabantu abadala, nifike niliqhome phezulu nalamanye amahlahla la ekhaya. Shuthi-ke makuthiwa kuyenzeka ngcwatshwa lona leli hlahla leli naso isidumbu somuntu, yiziphi ingqinamba abantu abangahlangabezana nazo, futhi lezo zinto lezo makuthiwa sekuyenzeka bangayilungisa ngayiphi indlela? Kuthanda kuba nzima mkhulu, ngoba uma ngabe kuthiwa lowo muntu nimngcwaba nalelo hlahla sekusho ukuthi nineze kufuna nihambe niyofuna elinye ihlahla niphinde nenze omunye umlando ukuthi niyakhuluma lapha engcwabeni noma niyakocela lapha engcwabeni. Seniyahamba-ke manje niyalihlambulula nenza yonke into senikhathi nilimikise endlini, ngoba ngalesikhathi nilingcwabile leli hlahla kunenkinga lekhona leyo kuthiwa ukuthola ukuthi kunomuntu ogangile othebule izidalwa noma othebula umuntu ongasekho emhlabeni. Uyakwazi ukumthebula lo muntu ngoba vele lo muntu leli hlahla lo moya wakhe lana ulande ngalelo hlahla ula ethuneni, vele kulula ukuthi lo muntu loyo amthole, ngoba manje nali leli hlahla la engcwabeni. Ngani kuma ngabe leli hlahla lifike nalithatha nawo libeka phakathi, akulula ukuthi lowo muntu loyo asheshe amthole lowo muntu loyo. Kungako leli hlahla lingangcwatshwa libekwa endlini, ngoba lapha yana kuhlala lesidumbu sakhe, umoya wakhe ninenulande ngaleli hlahla iwona lo lapha phakathi endlini. Kodwa uma ngabe konke kulula ukuthi lowo muntu loyo bamsebenzise kabi.
Okay, kuyezwakala. Ake sithi mhlampe sebefisa ukuyilungisa-ke le nkinga ababhekene nayo emndenini, mhlampe kungadingekalani imbuzi noma ini ukuze kunxuswe isidalwa ukuthi singene ngaphakathi noma iyona yiphi indlela ekungenziwa ngayo? Cha, kujulile mkhulu, lokho kusuke sekudinga ukuthi sihlale phansi nomndeni sibone ukuthi yini indlela esingenza, kodwa kona akusiyona into lelikhuni noma lenzima. Lokho kusuke sekudinga ukuthi labo bantu labafuna kulungisa leyo nkinga mkhulu bese bayafika sesihlala phansi mkhulu ukuthi kufuna ukuthi senze kanjani, ngoba angeke sijahe kusebenzisa imbuzi, kodwa kunosiko lekufuna senze ngalo ukuze ukuthi ekugcineni sizobe sesiyayisebenzisa imbuzi, ngoba angeke sivele sithi thina siyosebenzisa imbuzi ngoba samgcwaba nehlahla noma kwenzakalani. Kodwa manje sifuna kuyilungisa inkinga, kunendlela yakhona kufuna silungise ngayo. Imbuzi yinto leyo buya yenzeke lo muntu sekukhombise noma sekubonakele ukuthi lo muntu lo uvumile noma seyilungile inkinga ukuthi lo muntu lo sowungenile ngalokuphelele endlini noma egcekeni, sesiyakwazi ukuthi siye esilwaneni. Kumanje angeke size sidingeke silwane. Okay, kuyezwakala. Kulungile, sibonge Baba Manzini. Manje uma kuthiwa umuntu uyafika la ekhaya hlampe uney'nkinga zomshado noma uney'nkinga zey'chitho noma uney'nkinga emsebenzini, amaphupho amabi, zonke lento ey'kanjalo ezidinga imithi, Baba Manzini Nkosi yami uyakwazi inkosi. ukuyikhipha imithi noma unayo noma usebenzisa izwasho kuphela? Cha mkhulu, la ekhaya mkhulu siwasho sikhona, umuthi ukhona. Lezo nkinga uyakwazi ukuthi asizakale kuze, futhi ngiyakwazi ukuthi ngiyikhiphe lezo zinto asizakale umuntu, ngoba kuyenzeka mkhulu ngoba isikhathi uthi uyamhlolela umuntu uthole ukuthi leyo nto leyo idinga isiwasho, uthole ukuthi leyo nto leyo idinga umuthi. Okungawo kona mkhulu okufanele ukuthi wabe uthe nawugula wathi nawulashwa uphila, wabese sekuhlanganiswa laba bantu kufana nomuntu loganako lokuthiwa sigananisa izidalwa emzimbeni, isithunywa sakho sikwazi kuhambisana nedlozi, uzokwazi ukusebenzisa siwasho, ukwazi ukusebenzisa umuthi. Kodwa lezi zinto nawungazenzanga kukhona la kuzogejana khona nasosebenzisa lokunye, ngoba inkinga yakhona awukazi kuhambe ngale ndlela ukuthi ukuhlanganise. Kodwa ke ekugcineni umuntu nakenza ngokuthi ufuna lokhu nawuthi uyamhlolela kubonakala ukuthi kufuneka ukuthi umsebenze ngeswasho, umsebenza ngeswasho. Uma kudingeka umuthi umsebenzisa ngomuthi, ngoba iy'dalwa zebantu kazifanani emzimbeni. Okay, sibonge Baba Manzini. Iy'namba hlampe otholakala zona zocingo nendawo umuntu hlampe edinga uzohlola noma khona akufunako utholakala kephi? Iy'namba zocingo zona iziphi? Hlampe ko-social media uma ukuthi uyavela nakhona kube yiziphi? Siyathokoza mkhulu, nkosi yami. Cha, la ekhaya mkhulu nabe udinga ukuzohlola noma udinga kufika la ekhaya uney'nkinga lofuna ukuthi zingasolveka, lodibana nazo, ngiyatholakala mkhulu endaweni yaseMachisini ngenzansi wasesibhedlela, eceleni kwe-Nurses Home la bathi kuseNkanyezini khona. Mkhulu, iy'namba zami engitholakala kuzo ku-WhatsApp i-072 158 4528, ngiyatholakala kuyo, iyafoneleka, uyayi-WhatsApp. Efoneleka kuphela is 078 655 1728. Ngiyatholakala, ngikhona la eMachisini. Ungithola noma bengisiphi isikhathi. Unesibonakaliso esiye sithi thine uthongile noma uphuphile, uyafuna ukubuza, anginankinga, ngivulelekile ukuthi ungakubuza lokho yonke into. Ngiyatholakala ku-TikTok, kodwa-ke angisimningi futhi, na ku-Facebook ngiyatholakala, angisimningi. La ungangithola ngimningi khona ngu-WhatsApp, kodwa nje kuzo zonke ngiyatholakala. NguNdumiso Mwakazungu, noma bazothi Dr. Khangezile, imina loyo. Isengisho ukuthi ku-Facebook uzongithola ukuthi Ndumiso Zungu, ngala ku-TikTok ngu-Dr. Khangezile, ku-WhatsApp u-Dr. Khangezile uzongithola khona. Ngiyabonga.